Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Mahama One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Ebusiafo ene adofo mema obibia akwaba ede eba Too Much GH so Ghana wahala jumede ena ebre asosamo sonfo muniaba ekwesikapa ene nso mede ebebe somo na mo bekaya eye na no edwada on the 7th December 2020 ena Ghana fo eto santen ewo womo empweso aso achese womo edu womo kokomuti egogo tintim eye parliamentary ballot papers no ena ebiemo so presidential ballot papers no eso se womo epe MPs any ebiemu so mampenya wobedi eye wo man Ghana eso wetimi ebu omeyi ama omeyi etimi aba be ye krabehwem na yeto aba no ewie ye no odo sem mentimi nwase bi kokọ so ewo other constituencies no na so se de na dodo na edwen ho na se de na dodo na esuso no anko yesa se nkabasabasa ye besi etututo no nko ne ba ya ntene kese esa odo se bi koso na so anye bebrem na enum na ye hwe ni mu se eye ne juada anopa no enwumre no onum na achese isi ede eye ne nsema babetu eja declare sem nipa sumesi ana obenten ena wafa eye akonya no mampanyi akonya no edisom na no num ebo ye no eye isi di nsem bi bebetu eja SM wa extend eye time frame no ehu be hia se Ghana fo ebe wo twemu atwe no kopem sem wono ebeba abonten na wode ensem no ababetu eye eja Ghana fo enyantobo ase ehwe ni mu ase nka obeba anajofa no mu na susu wantimi amba eye eda wukwada no nan mu ko eye no num ko no nsia no mu anu na wode nsem ebebetu eye eja ebebubo aba ye mampanyi na adoda nkwa ekofo ado na ebiem franka tunya wogina ede ema NDC amanyoko no John Dramani Mahama wo mu enya na wo wie na chese mampanyi ewo 51 ene ye de keka ho na mampanyi dada so ewo eye 47 ene de eka eye ehu na no na eye na no ya wada ye mampanyi a wotu eye franka no de ama NDC amanyoko micho John Dramani Mahama ehwe sede ensem no ekona woni isi etimi enko eye adwibe nkromu ema ne nye ni sentia adanya womo parliamentary eye results no womo amrene eye seat no dodo na no kwampo ehwe se womo ebetimi akwo manim enkane nanka womo esha eba no parliamentary na so say de womo ne eye MPP form na edi eye ensawoso eye abaka kra bi be mienu ba ko bi na chese eye den ebiti eye womo nkanye sade anka womo efa eye majority ewo eye parliamentary emu enti enu nkwanti no womo gina so etimi de kase abato no eye John Dramani Mahama wono na edi nkunim na enu na eye ne press conference I will have here that was eye ya wada no wodi etu eja SM ye mame eye Jane Mensa the result awode abane de wono wonjintumo nem enjintumo echna enya de se wobeja tumpa se eye ndisi amanyoko no womo edi eye enchom enti no eye hyehye ye ne nyoma bi a womo di begu akwamu bia no womo edi eye den ebegu na wode ne nsem no etu eja esa ewie ye wo hu nisem eye MPP amanyoko no womo awia eye ambanim eye floating eye vote na koso no nti wo hu ne se we die isi wendi eye no kware eye transparency na womo epenum ankoso sa amfa ama no enu nti wo susu se NDC for womo de omo nkoma emfa ento omnyem na yeden ya abanu womo na edi eye enkunim na eno na eye Professor Ransford Gyampo so aba react to eye mampanyi ni speech was okasa ye edifa eye EC results no ehunum eye according to ye papa Ransford Gyampo eye mampanyi dadan John Dramani Mahama said there were babontin with the press conference na wo ba ye no bebe kasa ye no wa show eye maturity pa eye na eno wo de ko ni post so na wo kokotro ye ese
I have listened to JM and I think I am impressed with his resolve to get all pin sheets updated to determine his party next line of action. That he didn't tell his supporters to hit the street is a testimony of political maturity. Due process wey enen some or the etu ejam say ye man panyi dada John Dramani Mahama why impressed with enen some or kan ye say obega the all pin sheets no na ne wo mo aye hwehwemu na didi so mo hwemu no ma hunu say say na de ne call ye dia ansa no magye wo mo enkugo no atomu anye sa pan dia enya de so mbaji atunum the way wo de nsa no betu dwa na wan hye NDC agitafo no ese womo enkogina monten so na womo ntwitwi etuo ensese nyoma entoto nyoma fankonti ba na wonkro ne ba no wa show maturity pa na ni decision a watake no ne kwan so a eno ne sase bibi enkoyie wo man no emu anasa abato no na se bibi enkoyie a wo ne se emma kwan so ene wo se mampanyi den efa enti se wakasa ense we odo so wajatum se won jintum isi results or dia ban won jintum eno de waka na afa mu de ba wankasa won jintum ntine mbene nkrofo anasem ne followers enkonkwo twinkonti ba ne ense kan no wankasa ne nkwa de wo support ne nsem no na wo impressed with how we responding to treatment na ebusia for the same way etu eja ewe no ena Ghana for bi no ekasem ho we enya basobodi bia wo sa won fa embo mampani dada esanse no kan enya ne kwan so eno no isi wadi ne djuma kama enu nti ontimi nkase won juntum anase wochi atum wanya akase we yedi nkuni we yedi nkugo no won fa entum saa na wono nya den won kunko won me yedi 2024 ewo ehonum na no na ebinom nso ekase eno ano no de Ransford Gyampo enso so eka wo impressed with mampanyi dada John Dramani Mahama ne kwan so eno no abusia form won so wo fi a wo hwe me wo wudwa so de na won so wudwen fa ensem yi mampanyi kan ne kwan so ano no na say the Ransford Gyampo also supporting with his maturity no then I also wait me aka afon fabra too much comment section ebiem like videos no share all the social media platforms so meeting at the ℂourt kapa that's ne yebasane share. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye ne bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura